بری مالا خوب بده نافکوچکا سپیدا 45مین سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترامپ دەمەکێ خۆش دخانی خۆیە سەردەمانە لە تاخێ ترامپ تاور و بورandibû û dehan salan pêş di yekem xaniyê xwe zarokîniyê da ku bi stalê New Tudor li bajarê Niwyork jiyana xwe derbas kiribû. Serokê paşa rojê bû mavê 4 salan di vî xaniyê Queens de jiyabû. Fred Trump kesekî berniyasa binîjenkirina xaniya li Niwyork. Ew avahiyên ku wî harîkarî davakirina wan da kirî tanûke jî berniyasin. او لویره دیجان حتی سال 1905 پشتی وان خانیه خو فروتین چون خانیه کادی. آها لویره تو دشتی د پنجره را ببینی. افروکه اکم خانی دونالد ترامپی جارکادی لبر بازاریه. لدماهی سال 2016 کمپانیا هگانی شیاوی خانی به $1,400,000 بفروشید. پشتی سه حیوان جارکادی به پتری 2 میلیونان هاته فروتن. و لحیوا دو ده اف سال داد خانی هاته بر بازاری به بهای نزدیکی 3 میلیونان. لاف بازار نه هاته امضا کرن. از حز دکم سەرۆک ترامپ وی خانی به اگجاری بکرد. داکو جارکادی ندادین بر بازاری. خودان خانی کو حس نکر بخوب دتن یاسین بومه لوسا دهتا باور کرن کو او چی سروکی نینه. ل 2017 خودان خانیانی افغانی دو وبسایتا ایربی‌ان‌بی دانا بو داکو بده تبکره کو شف به $725 بو. لسر هندی را کو اف کمپانیا یا کیف خوش بو بیکاری ل او گشتیارن ده نویر دبیجن کو خانیه کف نو سیستم و آبو بلوعین خانی ده خراب بوینه. دشتاک سیره بتنه چند کس جیروکاوی خانی دزانن. از زانم که سلامک گلک باش الولد چیا و باشی خانی خو فرود. لهندک خواجه هنویری راستی آمیجوا کف ناوی خانی دزانن. Ez hevî dikim evan cudahiyana bidene alîkî û rastiya ku ew serokê û ew ê heta û heta di dîrokê de be wekî her serokekî din ji ber vê divê evxaniya were parastin. بازار فرود ناخانی ده و کریبید حتی 14 هیوا 11. بتنه او ده کارن بجدار بن او این ناوید خود مار کرین پیش وقت و پار داناین بوی بازاری. او خودان نیه خانی ده 5 جور نوستنه ورگری دگل بر بانککی و کچککی آگیری. او پرتوک خانه اکا مازن تشی جوینن خیزانی ترامپی او گوتارن وی.